Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilom ki khubor bamenta kasngi. Kisan pautali kisnem ke jingya linti jong kalaish nong high secondary school nong bare kilalong ki jingker kui ki khun ki hajar ki laitali kisnong ki badan ha amlarem subdivision kisnong khongla nong bare bat amkoi. Ketika school laish nong high secondary school nong bare kabla seng nadu usnem shia jar khandai spa anyo pu ala yo ban rakhi kemen jubilee kabasan pho ya kabla play uchaman laish nong high secondary school nong bare ubl poti. Haba penkot iga jubilik siar menteri katanat puli puthi ke jela umala kemen rembui obedai UMLA amlarem ulalong ukongsan ban pli umat sa akan mau ya unong seng uma akbar khongla bam kwai hadwar ublei bar kajing pelait pai ba ya kakot sa akan mau ya ke skul. Ka Golden Jubilee Celebration ha kajingya trailang nadu ki member SMC kena school baru kinong hikai ka dor bar laisnong kasnong nong bare bat amkoi lala ban penkut ya katika program daki program le kemen ha kajing shimbenta ki kena school ki tegi laisnong lada don nang Uma Stephenson Mukim MLA Barim ki officer Sorkar SDSEO DSEO EAC Amlarem Subdivision SDPO ki doctor ki nurse habalam khmat ya ketika school laisnong secondary school uchaman ke SMC UBL Poti uyathu kani ke school balaseng kade ke jingalam uma e khongla bat kinong yalam snong jonglai teli kisnong tu mentangin sngap ya ke jingalang baki pelong ayu ki don banong ngasnya sorong bagi tu akmat jongpi ba hagine ki sanphet likisnan kane ke school kalapni shibun kita ki rangkan ki rang phawar ngala banong ki ban wanra ika chisai hagine ke dong silyang wa amksar jongi kilami ki doktor kilami ki nurse kilami ki engineer ki nohikai ki officers bat kiwei ki nong tray wala ki tray hekam la jong haki business, haki kontraktor, lain haki nuki benda, nulai ke nika school ngasaki, bar ngasih sorong dia tu akan ngapor, bahkan lights nong higher secondary school, kalau long sisa kata keslem jong jeng ai jeng hikai, nak benda kalau wei jong kena school, hapo jong light lagi senang, ngasih ngapor mereka benda selat ben rembui, kumju yau M Stephenson Mukim, nak kapor bagi dong kapiki, haki nuki benda. La kedai ke benta ke berit le kedai ke benta ke bakrau kini berbor ki don bat ni kum ke SMC kumnu ban priya ya ke skul cekman ban la ni mat sibun jige ha ke priya ya ke skul hi berak kowe kamu tu ke bakirang ba kila bu yengi ke kapor kolong hours today 4 days tomorrow kene kelong ke jeliu hadu kata kamu tu ke bakirang sama swat le serin nak benta jongi bat jonga hagen kapor kapamun kapamta kade ke jongi bat kalasai kade ke jongpi ni ke betul menta katkum bagila ngila la berpendet ke ke bhatam ndrai pi ki balong ki fusion ke benta kalasai ngater menskem bakin ni kita kiran kani ran pawar ki ban kentewe ka borom kai jot jongi school bakan da badu sispa telegisnan bat long ka jing sorong na ka benta ki long swa ki man swa jungi ngan sim ne por khandiat na ka pat ki tu ki balong MC se ne por gan sngo kum jo ya ki case bol ngakan mau ndai spa nyo puar kirang ba na po am ko na po khla bat nong bare haba ki seng ni ke school ki kendu sibun ki jinge bat katung jingnya tu khana jong ipa bala bang kuai hadwal jong blei house nan hinyo penriu hinyo penyau kirang ba snong po am koi nima badai ba snong ipa jing ha tu kepor lihat tu ba ar tengka lai tengka sau san tengka ki krong boro snong na ka benta ban penkiu ban pen internet ya kan ke school hadu ka ta ben sim jong ki long so man swaj ni kadon andai tangham koi ndai hakula bat hanong bare ru kiyat hakata gorkom ke ke banga kwa ban ong ngani ka por menta kolong kumne ni ke badal menta borala tili kisnong barbor kom kinong songsnong haba ka ying ka samji ka jot kapra
Wala da kajing jauh ke batang si drop adrop. Hagapor ka hero slap. Nin banse ban wat pisa ban sudet ya ka tuku ying ke bajot ke bape batang adrop kene light drop. Henry lada jiabat baka school juga bajong pi ka laisnong ka jot kapra mano mana bisa. Hatog ya klon ya mano tang sin tengka adengka ban penbendur ya ka school. Balai ke sini dia skim surgar. Ngidai, nungkong ngidai berpenulut ngidai. Kenang baki weki wepat, kilap jerap ini hadir. Kumbang jerap jena ka jongke yang sen, ngidai ban buron ru ya ka school. Kapa ki rong sua mensua, kila penta na ka peta junga ba jongpi. Katung ke jigi jonga hakane ka por ka bamta, ngin kai snap shoe. Oh, katu ka school ka jongka SMC. Katu ka school jong rabasnong. Katu ka school jong principal. Na kata ka daw, na ka ban kana ju ka jot. Amdon tangway na po laisnong uban ubakloy ban ay ka tikid gamun ban wan ban sundop ban ni kum ka SMC ban ay ka jingirap na kapta ban penghai ka school ni ong penban ban wat lagi kran ni ong penban ban wat lagi skim sokar hoy 6% nga borom ya ka ADB kabal penyo ini ya ka building ba hadu kata hendai hading baka ADB kala yaino kala handover singi kum ka SMC karong karup manas nem ben ai mono ben bisa hatu ya kene karong ru ngin bisa dagwar skim sokar hatu kam long mum ka bha ban sei ne ka plala de san peu ndri phon ka wei breu na ka benta ben arong ya kene ka school laisnong jumi na ka ta ka daw ki long swa man swa jingi ki ong ka menta ka de ka chungi bat kala sai ka de ki jongpi na ka ta ka daw ko ki paj ba jong ki light li gisnong tang supas metrik ki khun jong pi hapo jong ne school haba ke lek pulai ka 11 bar 12 bol sen ni pha ya ki jong khun ban lek sa juai ban lek sa sulong hatu ka ba hostel ha sulong dalong kan no ka ba ying kan no ka ba bam padi kalong kan no hatu ka school ka ba ki lokswa meswa ki la bu ing ne tang sini ya ngundut nganut ban ong kita ka por nemar ki ban bisa ka SMC ka tuai ban ai jaka pulai ki lembah jong ne school Daka bakar din ha kita kisan potri kisnan kibalalai no ngam jer kerteng ya kita kinong prat nanti kibadon lai saungut na khongla lai saungut nang ne na nong bare bak lai saungut na amkoi ngala banjer kerteng katokane ya kita kiri ramba kibala IT yala ka jong ka jimut jing berkhat kumno ban kentiu ya kan islema jing kai jongi bakan ya saprang bat hinti bang adai ufas student jong kan school de manga bat katukane ki parakna school kibala sedang ya ka ba one school hakane ka school ha ka snem khat khnai spa nyo poar te kita ki riu rangba ngalango habang perkhat ya ka jing tmu lane ka jing perkhat lane ka vision ka ba ki riu rangba ki don ha ki tu ki por namar ha ki tu ki por ke education lane ki jing start ki ni ki palba jongi ki dang kedai kita lo om mendaya ayu ban lek school nrai kini kiri rangba bad ya kini kiri rangba nyela ban semnya kerteng jongki ha katai hau tai umot ba nyela sina bad la tholut ya ka kerteng jongki kini kiri rangba kilalai sesoha ban ya kundu bad EL khongla ibadai headmaster jong secondary ha ka por bat mai rujat mai idai iru rangba ibalong kum missionary ulakmen bat ulai jimut ya kite kiru rangba nangne na am koi bat na khongla hendai ka bangal ngo habang perkhat bat teng teng habang perkhat jiliu ya ka jimut ka ba kidon gini kiru rangba na am koi na khongla bat na nong bare da ka mensem ka jingye ka jingya tali kumno ban penmi bisa ban seng
ya kan ke school ka bang yong haki juki por KME school tena KME school mentang ya poi saka kedan higher secondary kane kalong ka jingtoy ka bakraw yangi hangne hana hisimen ngong ba kitai girurang ba kiriu slur ki lalong kum ki kni lani ki pa jongi ki babu ya ka brikwai na ka menta ka jing mentoy jongi ki long din jongki yau wei babu kuba nang yarak susu kumno ban ajing kai hapo kali ka than ka jongi ya i babu emron song itu wei lagi mo i first batch hakdu school hakdu por taban ngale skam na kali school kal pumi shibon ki sahab mo leki nos leki long trekam hakitnak ki bapel lengba ka jing seng ya kini school lalaban permi ya kini ngaro nganam keren jurang nanya thuy thi namar ka por la ya na do manne khatoi bujeng poi hangne andai mentala kanno kantala song tang kanno kanne manne ngayo ko ngai MP udan muram jongi ngafun yang balai pim mo ki tho sini ba don majia yang jong pi yang hoi ong kumno ma ni le mo ngatan de tin joy ngang boss mo ma se di wong khane nga boss nga pe boss ang boss balai mo jauta to nga masteran ong mo ong pun yo MP scheme mun ba yang nga kan hoi mo ilang ni senang ni ha ikut ni dem so nga masteran pula kan ni ong yo ma yo buram MP bom yo wi ka nga ni dum no pula ong li ong to nga ong maniki mo yo banra ya ko memorandum menelek popi hen so san lak de ba mo tegate to kajing mo kajing kular MP na menta jong pi kum ka lais nong higher secondary school number te na gantu ya gini gi hybrid be jongi ki bersalong kapten na menta inlang salang po nong sibon gi jing sedang gi gantu yo haswa jonga Andai na kalian dengar mo kuah cuang hari kidang cude catu pra mo girong ba dekat kiai hari na durus nem hak nice pa hanya pusau hadu mundanda tekadlah mo kamram kecong ni kanya cude catu pra awak sudah hain boskul andai hak kidang sikaba cuah ketong kanya cukup susu hak kidang skul maka cura kejingat renang bima bipa kadesha ka program ka bapru ka bapeng ka baydey dur bar baydey sur kat kun kata jirak he jong bar jibilik siar kisok siar kisok nalla kibalami ang school ngilias ngeo haji batay jong ki rangba barang jitho kibalat tho hal souvenir kaba dan stipulai. Nilai ausnya lagi contribution. Jangan kita lagi senang. Bat hadu menta, bat kunju ya kajing keren jangan kita pergi kita lagi senang. Betul ya kita bat senang. Tak egi berangkat menta, ya egi kalamba. Balai ngikman. Ngikman namar ba ka bakas laisnang higher school ka ayani hakin santos balay ngitay mo yakin ang sen ng bu jangan ng school kalong bang iburam ya ka ka ba kila ay hani lamba kamati ka jangki baka ka bangin ta ngille nang nesukma nga surat tenan ya dikren yang chairman yang beri komiti bakit don kaplan bakit don ketiang nur komno bakan tiu dengan kain nang nesukma badi kating khot subha ladaki pai pa jang lagi kisnam nado kongla hadu amkoy san photo likis naman siya kaya trelang
hapo kajing advice sa kajing ai jumut jong pikong akbar khangla balai ngi menta ngin ken rande tongin nang ya ai ka kika mon ka kika diang jongi kenamba ngin la ban pekentil syakma kajing nang kajing sad menta kamkut nilai kuno nang kaknai spa nyapuar laseng ya ke primary ter hadap hasil badai makadaw kabakong san kalong baki nang siyang ban ay kakti kamon kiti kadyan amda no wayro ubalaon ngalong perfect hadi yay inti kan donbe kajing bakla ngidai bandong kibayan ma bat ngidai bandong kibat pek ka katong kejami den takadaw ngakentu bakan don kajing prelang nagi mentagi kena school kita ngi menta ka perthai menta ka de perthai ke diale baka perthai ke menta ka ber shibun kilat kinti ngilaya i pidon kesat banwai pidon kesat bansat pidon kesat ban beri ki wei ki sat ki jampi kunaya kesat ban nang teya ke kesat kenang ba kanlong beri nagi atiar ki ban yara yapi ban hakaliang ke pule ke putih mentapi de belum kiba insi om tang yaka ke bapio nakakot lani ka jihikai jong ginong hikai haskul kabakong santan kadai pide belum kinang wat jitip yaka bapio pule bat kumno bat pinpen bo susu yaka jintip ke bapio naskul dan takadaw day banlong nong puling bat kinong wat jitip basta kaway pilay imenta ang day tangka max bapi score hanggang class 10 class 12 BA kabak karanti yapi bapin yo jaka pule hang institution bapher kidan boni exam entrance exam kiba day baryele den takadaw pilong kiba prepare penkre yale ya katimur ke perkhat ke jampi shim kabur ya katim donjo ke teknologi komno ba la ba kentiu yes basta kaway shibon ki program ba o menta kapertay kalam do jingkerman kamau tim day bendo jingkerman life is full of